ngizobuyela ku-objects mode cause lo ngeke ngikwazi ukumselecta ngi-move around to ipose elandelayo if ngiku-pose mode la. So objects mode, ngize ku-empty okuyilo, ngiklikhe leya nto leya engathi mouse ukuze ngizokwazi ukumove. Pose engizolandelayo ngayo ile cause lena ama-eyebrows abheke phezulu iyawakhava just like zonke lezi ndawo lezi. Le sesisikhavile ismile kuyona ukuthi kanjani. Umlomo obheke phansi sizokhava, iyakhava nala, iyakhava nala, iyakhava kuzo zonke iy'ndawo. Amehlo la amancane iyawakhava. Into eningi nje iyayikhava ne-eyebrow mese siyibhenda lapha singasebenzisi nje just le control kuphela but lama-controls amancane nawo izosebenza yabo. So ikhava into ey'ningi osungaqhubeka wena u-apply-la cause I think this is just a guide yokuthi ena ukwazi ukuqhubeka upractice cause wena uzothatha esakho isikhathi uyi-practice-ele kahle kanti i-tutorial yayinde kakhulu nawe ish izokukhatha amandla yabo. So yeah, so i-pose esizoyisebenzisa-ke ile engala. So ngifuna kube khona yona la, sengizolokhunga-ke sengizosa phambili and then bese ngiyayehlisa ize ezansi, ngi-scale up kancane kanjeya bese ngibuyela ngala, ngizoklikha la bese ngiframe kahle-ke i-character yami kanje, okay? So sothatha same processes as kade senzile ekuqaleni. Sizoya ku-pose mode and then-ke bese si-hide ama-keyframes ambalwa la esingawadingi. Ngizoklikha la lo X-ray lo ukuze engabonakali ngaphansi. Uma kuwukuthi a-on akuwena, ngizohayida iy'nwele, amacici, ngishiye ubuso, ulimi ngizolihayida and then nomlomo futhi ngaphakathi kumele ngiwuhayide, amazinyo kumele ngiwahayide, ngisale nalama-control, okay? So siqala ngekhanda, mese libuka leli libheke phansi kancane. Ngizozama ukushesha ukuze i-tutorial ingabi yinde but then ngingakurobhi futhi. So mase libuka libheke phansi kancane but then intamo yehlile futhi ayinde kangaka yabo. So ngizolihlisa kancane ngilithi and then bese ngehlisa ikhanda liya phansi ngathi ngiyalixesha ngithi kanje, okay? Ngine-control ye-neck la or intamo, nginganyusa yona kancane then ngehlisa ikhanda. Khona i-control ebenginayo angazi ukuthi iphi ebenza ukuthi kube lula ukuthi ngenze lokhu but it's fine, nalokhu kuyasebenza. And then ubheke phansi kancane sisuke umgobisa even more, i-control yekhanda just nje kancane even more, yabo kanje. And then next thing, amehlo sobhekise kuleyo direction, abheke phansi laphaya. I think sekumgobisa kakhulu compared to la ne, nala kumele ngimrotate-ise ebhekele kancane. Let me fix that. And then-ke bese ngilungisa amehlo, ngiwabhekise phansi and then kumele ngikwathi kancane just a little bit. Leli kumele lisondele ngale but ngeke sibone kahle-ke singakalishaphi kanjeyana. So sizoza kulona eduze. Uma ubuka lawa amehlo awanazo lezi zinto ezimhlophe, yayibho? So make sure la eduze kwalokhali si-select-e u-individual origin. Si-select-e lona, press u-shift select-e lona bese uthi scale ufake u-0 just ukuyihayida kanjeya and then uselect-e lo, uselect-e lo, uthi scale bese uyalokhunga umuvisa i-mouse yakho noma ilokhunga just ukubanciphisa nje kancane kanjeya belingane nalaba. Then-ke cause sisebenzisa i-transform tool ekwazi uku-rotate-a i-scale yenze yonke lento le. Uzo-select-a loya line obomvu, leliya khanda kulo line obomvu, ulithi kanje, ulidonse. Ngenkathi ulidonsa lizokwenza amehlo akho escale-ke up kanjeyana, yabo? Enwebeke just like enwebeke lapha and then bese uza lana-ke emehlweni usuzo-position-a kahle-ke amehlo akho ukuthi ebe kanjeya. So zimbalwa izinto ezenza ukuthi amehlo ami angafani exactly lawaya. Okay, one, ake sibuke lapha phezulu ashape-ekile abawu-round. So cause ngathi uma ngele whatever ibonayo ngizovula u-X-ray mode and then bese ngiyawudonsa phezulu laphaya kanjeya. Mhlampe ngithi uku-rotate-isa kancane just engathi uba u-round kanjeya and then bese kuba le part lana-ke ezansi
le part le let me rotate isikanje ukuthi nje ngithole something similar to lokhuya. Makumele nginyuse even more, ngizoyinyusa. Mayingidalela lokhuyana ngingathatha le control ngithi ukunyusa kancane ngisondeze or ngiyihlehlise just ukurefine ihlo lami kahle. But if ubona leli liqondile kancane lithe leliyana ligobile all the way, so cima la bese uzolokhu ngakulo uselect le control uthi pose, clear, transform, all. Nalana le pose, clear, transform, all. Okay, senze sure nje ukuthi ingathi kuyaqonda lapha as much as sengekho sharp ikhona lapha ekugcineni just like lo yabo, akunankinga. And then bese silungisa amehlo-ke le control isisithe ihlo laphaya yabo, so sekumele ngiyehlisa kancane just ngithi kanje, then ngibasondeza kancane-ke emakhoneni. Mase ngikwenzile lokho uyabona naleli so leli ukuthi leli liphansi leli liphezulu, and then ngizothatha le control le ngithi ukuyinyusa iye phezulu kaso, just nje to capture leya emotion. Le encane ngizama ukuyigcina ingenhla kancane kwale enkulu yabo, nala ngezansi ingaphansi kwale enkulu kanjeya, akunankinga. I think amehlo akufani, cishe kusondelane ngakhona yabo. Makuthi amashiya akho uyawabona mhlawumbe awamile kahle, unalama controls la ukwagobisa uwashape kahle, mhlawumbe uwavule bemakhulu kanje, uwa-rotate nje just kancane ukuthi ebuke kanjeyana, okay? And then-ke bese siza kule eyebrow elula kade siyenza, kumele sinyuse siye phezulu, maybe even kakhulu, u-rotate kancane just ukuthi sithole ishape kanjeya. And then from laphana-ke sesizosebenzisa lama controls la ukuyishape ibe smooth kanjeyana-ke, okay? So uyakwazi ukuthatha le control sekuqaleni uyi-rotate ukuze isho liyazobheka phezulu kanje, nesekugcineni yenza same thing. And then nithathe le phana nendawo, akuyi nge-order but yeah, and then-ke uphakamisa kancane ukuthi libe kanjeya, mhlawumbe usungabamba naleya usukuyehlisa kancane, just kancane kanjeya ukuze lizothi kanjeya, okay? Okunye okumele ukunake uma wenza ama-eyebrows ukuthi emzimbeni aphume i-distance ethile yabo, so kungenzeka ukuthi uyaliphoza mhlawumbe lize kakhulu noma kancane, so kumele ubuyele urefine leyo nto-ke kanje. But into ebalulekile into evela kwikhamera, not so much la ngaphansi, zonke lezo zinto lezo. So leli yahlo, so leliyashiya liye phezulu, I think elami liye phezulu kancane, ngizolisa phezulu even more, ngithi ukulisa eceleni kancane or else ngi-rotate ubuso cause ispace laphana nala yabo ukuthi siyashiyana. Ngithatha i-control ekhanda ngithi uku-rotate kancane, ya nalo ngilise eceleni kancane nje ukuthi lisise kanjeya, secishe kufaneke-ke. And then sengizobuya ngizokwenza leli-ke manje, la mhlampe ngizolithi kanje ukuthi liqonde kancane, and then bese kuthi lo ngizomgobisa bese ngiyamdonsa eya phezulu kanjeya. And then lona kumele liqhamukele isikanje. Laba uyababona ukuthi njengamanje indlela abagobe ngayo bagoba ukulandela ishiya kule direction, so nokulivusa-ke lithi kanje kumele uzame ukuthi ba-rotate bathi kanje, yabo into ekanjalo. Nanokuthi-ke lapha leliyashiya ngathi lehlela la, so uzama uku-connect-a ukuthi lise kanje, so la ngizokwehlisa lokuqala. Empeleni ayikho i-control okuwukuthi iyona oyihambisa kuqala, you just play around nje ngama-controls onawo ube ukuthi okay, mengilokhu ngale control le ishiya lenza kanjani yabo. And kuzothatha i-practice kancane before ukuthola yabo, so ngizo-fast forward le part le cause nami mhlawumbe izongithatha isikhathi just nje ukuthola ilokhunga i-band e-clean lapha enisi kanjeya.
Leli shisha sengiliqedile, oyinkinga kakhulu inangu, okumele uzame ukumgobisa kahle e-follow i-direction oyifunayo kuqala and then bese u-adjust-a laba-ke abaseceleni kwakhe ukuthi benze into efanayo yabo, ukuze uzothola leya band leya ekanjeya. And then ubuso bami ngifuna ukubudonsa ngibuskele ngathi buyadonseka laphaya. So i-control engizoyisebenzisa le control idonsa ubuso kanje kuleli side, le control idonsa ubuso kanje kuleli side. So ngifuna ukudonsa le kancane nje ngithi kanje. Select le control, ngiklikhe bese ngipress u-shift then ngilokhu kancane nje ngithi kanje. Kancane just uku-stretch-a kancane and then after uku-stretch-a vele amehlo ami azolukhunga ngiwabuyise phezulu kanje. Ngilibuyisa kakhulu leliyana kodwa yazi. So uzolokhu wenza lawo ma-adjustment nje u-tweak-a, wenza lokho kanjalo, ya seli-right. Nanokuthi ngala ilukhunga into engingayenza ukuthatha le control ngiyitshekise futhi ngala just kancane nje, kancane ngithi kanje, ngathi ikhanda lithi kanje yabo, lo layini lo, ngiyakhumbula lo layini kade ngibasho ngithi kanje. So uma ngilitshekisela ngala liyasquash-eka ngala, liya-stretch-eka ngala just nje kancane yabo, okay. So ikhala lami ngifuna lize ngala kancane, anginjalo lapha but nje just ukuthi-ke ulayini wami uhambe uthi kanje lo layini okushini kade ngulukhunga ngiwusho and then bese uya-rotate-a and then bese siza kumlomo-ke. Kumlomo sithi into yokuqala esiyibhekayo ukuthi uvulekile yini, so yes uvulekile, sesowuvula kancane sithi. And then okunye uma ubuka la i-distance between ikhala nomlomo uyabo ukuthi imfishane la yinde la. So kunale control ende la, uma unyusa ngawo umlomo inyusa ngathi isikwele yabo, ithatha yonke nje i-control iyise phezulu kanjeya. And then bese kuba ne-control yesibili, uma uyinyusa kanje yenza-ke ukuthi kube smooth khona kancane yabo. So sizonyusa kancane sithi kanje, ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle umlomo wami uvuleka kangakanani yabo. And then okunye mhlampe ngiwulethe eceleni kancane cause uqhelile ngala yabo. Before nje ngi-shape lezi lukhunga, ngithe ekuqaleni vele soqala ngazo but umlomo usuhlukile yabo, just try different things nje, mhlampe ngiwulethe eceleni kanje. But amazinyo awahlehlile kakhulu nekhala yabo, just usondeze even more. So lilaphaya izinyo lami leligcina khona nalapha ngathi ligcina laphaya. And then-ke bese ngisondeza le phathi le, ngiklikha lo, ngithi ukumsondeza kancane and then lona uhlehlile ngempela weza ngala. And then-ke bese kuthi-ke sesishape-a-ke laba-ke. So sithe so-press u-N ukuvula lama-settings, siye ku-mouth and then si-determine-ke ukuthi ufrawunile noma u-happy, so ubheke phansi. Sebenzisa laba ukubaletha phansi ikhona lo mlomo la yabo. So letha phansi just kancane nje, nangale senze same thing, sifake u-I no-I la, press u-N and then-ke sesosebenzisa lama-controls akhona-ke ukushape umlomo wethu kanje. So uma ubuka umlomo wethu ukheve kanje, singakwenza ngokuthi sikheve ngalaba yabo, ukheve uthi, but if unaka lona usikhevelile ukuthi siye phezulu kanje yabo. So into engizoyenza ngizoselecta lo, ngithi ukumnyusa phezulu, ngithole another curve ekanjeya. Nomlomo wami ucishe ubeka so yabo. Mhlampe nalona ngiphinde ngumkheve even once more phezulu and then-ke sengashape-a ngalaba-ke manje ukuthi umlomo wami uthi ngala nangala uthi kanje. So nalaba uyakwazi ubehlise kancane kanje, just ukuthola more and then i-curve yami ayikho straight kahle njengalaphaya. So ngiphinde ngirefine lokho. Okay, so seku-right, I think u-right kanje. Kodwa uqonde kakhulu ngifuna, uyakhumbula ngoba kuvule kanje, so ngifuna nawe ungathusi kanje. So ngizoselecta le control yomlomo then
usitshekise nje just kancane kanje ngibone ukuthi wenza kanjani, yabo? And then enye i-control onayo la eyesleeve la ngaphansi ungayiskwasha noma uyithi kukuwena just nje kancane ukuthi ube aware ukuthi ikhona nayo. Sesiza-ke manje kumazinyo or amanye ama-controls engaze ngiwamonshine la akhontrola ilokhunga ngoba kunyukile umlomo ngala, so le phathi le engenhla komlomo iyaskwasheka ngithi, so unyusa lo kancane nalo umnyuse just kanje kancane ngalana, mhlampe u-stretch kancane, yabo ukuthi yenzani la, just nje kancane kanjeya kube naleyo effect nje ukuthi okay kuya-stretch-eka ngoba umloma u-stretch-ekile ngala, okay. And then into elandelayo-ke after lana sekuyini, sekwamazinyo before sizokwenza ulimi lakhe, yabo? So ama-controls obuso ngizowa-hide okwamanje, ngizoya ku-face control, hide, and then mase siwa-hide-ile bese sivula amazinyo, okay. And then into esifuna ukuyenza amazinyo yini, ukuthi sinalamazinyo la angathi aqondile, obviously umlomo wethu siwutshekisile, so atshekile, but la angezansi asiwaboni. So zalana-ke ngaphakathi sojika nje size la ngaphakathi kanje, and then-ke sizo-select-a le control le yamazinyo angezansi la esiwabonayo, mhlampe sizowa-rotate-a ukuthi eqonde kanje kuqala, and then bese siyawaphusha eya phansi siwacashise kanjeya, and then sesisele nalawa kuphela-ke. Lana-ke sesingawa-shape-a nawo, mhlampe sithi ukuwa-rotate-a kancane, ethi uku-hide-eka kancane, then bese siyawehlisa. Ungawabeka noma ikanjani but I think ngiyawathanda kanjeya kunaleyo emotion nje ekhona kuwona, yabo? Okay. And then-ke mase si-right ngawo bese senza ulimi-ke kangithi. Si-hide ama-controls amazinyo bese-ke kuba ulimi, and then-ke si-select lama-controls la just engathi siyaliqondisa kanjeya. Uyabona ukuthi kwi-reference yethu akubonakali ukuthi ulimi lethu likanjani, angithi, yabo? So lana ngifuna lihambe engathi liyasithela lithi kanje, likhave nalesiya space. So ngizothatha le control engemuva mhlampe lena, and then-ke ngisebenzise yona just ukuli-move-a nje kancane engathi liqhamuka lithi. Ku-trick-e kancane, zama nje ama-controls kube ngathi kodwa liqhamuka lisithela ngathi lithi kanje, lingashiyi isikhali kanjeya esikhulu. I'm not sure about leliyana but I think ilu-right lo laphaya, it's fine noma ngilithi kanje, but yeah I think ilu-right nje livelile but ingabi ne-space esiningi kanje ngale. And then-ke enye into esesingayenza amacici, si-close lama-controls, silethe amacici, and then si-rotate wona-ke ukuthi ameshe kanje njengalaphaya, nangala siwa-rotate-ise fithe leya pose leyana, okay. I-pose yethu sesiyiqedile, sesovula wonke-ke ama-controls bese sifaka i-keyframe-ke laphayana. Iy'nwele, enye into ebesingayenza engaze ngiyenze ukuvula u-auto key lapha ngakathi senza lingene le-keyframe but-ke kuyafana. So wonke lama-keyframe esiwasebenzisayo siwabuyise. Mase uwavule wonke, upress u-A bese upress u-I ukufaka ama-keyframes, upress u-N wenze sure ukuthi nala angenile, okay. And then sekanjeyana-ke, and then njalo ku-frame 9 uzopressa u-I, press u-N, press u-I nala kulezi zinto lezi, okay. Then ku-frame 10 and then sengizo-reset-a-ke ngaphandle kwey'nwele, iy'nwele ngizoyi-hide-a. Sengi-reset-a yonke-ke into ngithi pose, clear transform all, okay. So now kulo frame 10 nama-frames alandelayo mhlampe u-11 ngizokutshengisa nje izinto ezimbalwa esingayikhavile la ukuthi uzenza kanjani ukuze ngenze wonke ividiyo yami ingabi yinde tutorial, yabo? For example, okokuqala amehlo avalekile njengala. So into oyenzayo ukusebenzisa wona lama-controls la, uyayidonsa nje uyishonise phansi kanje, and then-ke bese kuthi nale uyiletha kanje, yabo?
wenze sure nje ukuthi ivaleke kahle kanje. Laba usungabehlisa kancane, ubaletha uthi, nalo umlethe uthi, yabo, and then usunehle livalekile. Uma uthanda ungalehlisa even more, just nje livalekele lapha ezansi kanjeya. Obviously amashiya akho awamile kahle, and then usuyawa-rotate-ke lapho-ke ukuthi ebheke phansi akhe into ebukekayo lapha kwekhamera. Okay, yabo, selimi kanjeyana alilibi kakhulu but ngeke ngidwele kakhulu kulona, just nje kanjeya, that is fine, okay. And then bese kuthi okwesibili-ke bese kuba nalama-eyebrow ehla like njengaleya nje iyezansi, ishiya liyezansi kanjeya. So lapho ngizosebenzisa lona leli side futhi, lo angimshiye phezulu njengamanje bese ngehlisa lo. So mengimehlisa lona kuyaqala lapha, uthi ngehlisa ikhwalithi ukuze uzobona kahle. Kuyaqala lapha kwenzeka into enjeya. Ukuze ingenzeki leya nto, lo kumele umehlise uma usezansi ebe ngaphansi kwalo, lo engabi phezulu kwalo. Lo uma ufuna ukumusa ezansi laphaya, lo kumele umehlise kakhulu naye, yabo. So somehlisa simuthi la ngaphambili bese siyamusa phambili kanje, simlethe nje ezansi, engehli kakhulu khona uzokhoza lezi zinto ngalana naye, yabo. Uqale zakhe izinto just nje kancane kanjeya, and then bese une-freedom-ke yokuthi wehlise lo kakhulu-ke. Uzombeka la, umrotate kancane, ugade engakubulaleli lokhunga lapha i-skin sakho laphaya, okay. Bese kanje, okay. And then-ke from lana sesakha ishiya eligobe kanjeyana lathi kanje, la ngathi u-Nike, yabo, or else leliyana nje elithe kanje. So indlela elula yokwenza lokho ukuthi uthathe lo uthi ungumusa phezulu and then lona umsondeze eduze, depending ngokuthi ufuna ligoba kangakanani. Ungaliletha kanje lizothi kanje, or else likheve smooth kanje. But-ke uma ufuna likheve smooth kanjena, lo kumele umrotate kuqala ebheke phansi, and then-ke lona bese umsondeza eduze, and then usuzokheva smooth kanje bese liya phezulu-ke kaso. Iphi lokhunga yami? Bese liya phezulu kaso. Uma ufuna liqonde liye phezulu lithi bese liyogoba lithi, lo ungamsondeza laphaya ngasekugcineni, yabo, kanjeya. Uthi umrotate kancane, and then-ke bese usondeza laba kanje, ube neseli kanjeya, or else ungambuyisa just bephana nendawo kanjeya, and then-ke ube usulungisa laba-ke abasekugcineni, ubalungise kahle-ke ukuthi begobe ngendlela ofisa ngayo-ke. Then usuneso elivalekile eli-angry kanjeya, yabo. Obviously phela mese likanjeyana ubuso buyasikwasha ngithi, so usebenzisa le control le uthi ukubudonsa ubuletha kancane kanje, and then bese uba nobuso obuhlenile-ke. Ubukeka kabi because elodwa livalekile elodwa livulekile. So ngizoselektha laba, loya nalabade ngibashintsha bese ngiya ku-pose, clear all. Bese kuthi for example laphaya ulimi oluphuma kanjeyana khona, ngivula umlomo wonke kanje, ubheke phezulu angithi ikhanda, so ngizolibhekisa phezulu kanje, ubuka phansi, usufundile ukuthi amehlo enza kanjani, ebe kanjeya, okay. And then bese kuthi ulimi-ke lapha ukuze ulenze kanjeya, uzogobesa mhlampe i-control eyodwa engemumva, kube iyona oyisa phezulu, and then-ke bese kuthi laba mhlampe ubagobise kancane bethi kanje, but nje udlale ngale control le ukuthi ithi kanje. Usungamkheva ngalo kancane kanje, mhlampe lo umbuyise eceleni kanje kuze ezo-create-a lelo khunga laphaya, le kheve laphaya ekanjeyana. And then kube usuyasebenzisa-ke laba-ke ukulokhunga ukushape-a kahle kumlomo wakho-ke. Lo uyafana nalo kade simenzile ukuthi nje la kube kuncane, la kube kukhudlwana, yabo. Mhlampe into engayenza eyokugcina ilo mlomo kovalekile othe kanje, but nawo usimpuli. Press u-A, pose, clear all, okay. So isimpuli yale usondeza laba nje, okay. Mese sondela kanjeya wenze sure ukuthi uvaleke kahle, usondelanise laba.
Masuqondile umlomo wakho because la esubukayo useceleni, then sekuthatha le control ephelele leyo mlomo uyise eceleni kanje, and then ubuse uyayi-rotate-a-ke uyithi kanje, uyimisa kahle-ke, and then uyabona la ukuthi umlomo wathu ungase ucijile, so uthathe lama-control uwaphushele emumva ukuze uwuqondise. But-ke usuzo-refine-a kahle, usungasebenzisa lo just ukumkheva kancane enze kanjeya, select labo bobo-2, uba-select ubenze kanjeya just nje ukuthi kube yi-smile nyana bese uqondisa laba kahle kanje ukuthi wenze ismile, angisamboni kwikhamera, and then ukuthi wenze ismile kanjeya usubuyisa ikhala kancane uyalidonsa nalo libheke eceleni ngala lithi, and then-ke bese uselecta lama-controls-ke bese udlehlisa wona kancane. Iphela lapho okwakho sewuku-practice-a-ke vele into ezokuthatha ukuthi u-practice okubalulekile ukumasta kahle iskili usungaqhubekela phambili-ke after lapho-ke. And then-ke for ibhonasi sengiyivala le tutorial ngizoklikha u-empty la i-image ngipresse leliso ukuyi-hide-a, so senginale lokhunga senginalama-controls yabo. Ama-controls ami la engiwasebenzisayo nje kakhulukazi akhona wonke la, so le idinga ukuthi ube no-Blender 3.0 kuya phezulu. So ngoba kade lokhu usebenzisa le file la ezansi khona lo mcibisholo obheke phezulu la, if ungekho ya ku-edit, preferences, add-ons, usearch u-pose library wenze sure ukuthi uthikhiwe ukhona. Masuvulile kumele ube ku-pose mode ngoba maku-objects mode ayiveli le arrow le yabo, kumele ube ku-pose mode nansi. Mengiklikha yona ngiyiklikha nginalento le, so i-library le yama-poses abawenzile yabo, so uyakwazi ukwenza i-library yama-poses mawuklikha lo amehlo aba kanje. Mawukuthi kade uphoza kukhona into ehlulayo ungaklikha lo ubuke ukuthi okay ukuze ngenze iso elikanje le control ngiyisondeza la, and then la ebese ethi kanje iso lami liba kanje la, okay into ekanje ngoba kuvezwa amehlo nje kuphela la awamehlo, and then uzothi Control Z ungaklikhi enye iphozi ungayisusile le, uklikhe la and then-ke bese kuba khona njengale, if kakhulukazi wenze lo mlomo kanje njengami wakuhlula, ungazobuka lama-controls ukuthi bawenze kanjani or bawenze eceleni badonse kakhulu laphaya, and then ushape kanjeyana laphaya, yabo izinto ey'kanjalo. Ezinye izinto ongayibuka lezo Control Z, Control Z, and then-ke lana-ke bese kuba ama-mouth shapes-ke mase u-animate-a umuntu ekhuluma. La okuvele khona izandla ama-poses wezandla, nazi izandla zethu, ngiklikhe le, yabo siyenza njeyana, Control Z, ngiklikhe le, siyenza kanjeya, yabo zonke lezo zinto lezo, so it's things like that. Le awey'nwele ngemumva, klikhe iy'nwele and then sezima kahle-ke then ukuthi uyiphozele wena. Okuningi nokunye sesokubona kahle kuma-tutorials alandelayo, but take your time nje upractice, uzame wonke lama-poses, uye kwi-inthanethi udownload ezinye iy'thombe ku-Pinterest zama-poses esiwabonile ubone ukuthi imaphi ama-poses enzekayo ngale rig, imaphi ama-poses angenzeki, yabo. Lokho kuyaku-train-a nje ukuthi ube nama-faces a-interesting nje, then ukuthi ube nabantu abakanje bese bevula umlomo bekhuluma, yabo. So thanks for watching, sobonana kwi-tutorial elandelayo.